Manipod, iti Lovelet Artist and Talent Center Drama Productions. Isagot kada kayo ti number 1 and most trusted radio network in the country. Bombo Radio Philippines, ti maudi apasat ti makalawas sa pakasaditaan anapauluan. Ayan, ken arapaap. Dito'y drama tayo, Sonata ni Ayat. I can't forget you, and it won't be easy. I've loved you for a long, long... Ay na, di pa'y larumwar ti doktor iti delivery room, anang tamig ki di Alena. At adan ti padagdadag ko. Nagsublimanan ti ama ni Alena iti chapel. Madanagan mo't unay. Nanapina. Rumar, di magas ti ama ni Alena iti balay. Kat gaputa kayat ko amamuan ti kasasaan ni Alena, si Moro takkan kwa na. Nagsarita kami kin mami itay. Marigatan ka no ni Alena nga ganak. Iso maopera ka no. Madanaganak, tadi mo't larumuaran ti doktor. Kasla anak ko nga mina ni Alena nga idandanagak launa ay mabitla ang barok. Kasaritak lang ni Micaela. Ha? Ni Micaela? Hello, Micaela, anak. Saan pa'y arimorti doktor ang mga asikaso ka ni Alena? Marigatan nga aganak kat masapol ka na maoperar. Madanagan na kon. Kaasimot tigayam ko, nana. Agad, anyati ko na ni Romar. Adamot dito, Iawat yun ti cellphone kin kwa na, nana. Kasaritak man. Sige. Ay, Romar. Kaya't nakakasarita ni Micaela. Dito iti cellphone. Ha? Sige, nana. Kasaritak ni Micaela. Hello, Micaela? Itaman lang na makapagsarita ta. Mapilitan at makisaritagan ka. Kapumanlaan ka ni Alena. Anya, ti marikrik nam ita, ha? Micaela. Apay asaan ka asumungbat? No at tatakas ang mapasamag kini Alena. Saan ka ang mapakawan? Ay, Romar. Rimuaran ti doktor. Nahaad-adaman ti panagdandanag kon. Dahito ti plitik, Barok. Agyaman na kiti anos mo. Nay, tansapay lang ti sangpet yung manipod ospital, nana. Kumusta ti panaganak ni Alena? Ay, kastaon ay ti danag ko nga magyamanak. Anyaman na nga asi ti Apo. Nakalasatan ni Alena. At dada ni tinatalga na kasasaad iti anak na. Nasaya at launay no kasta, nana. Saan ko pa nakasarita? Awan pa'y puot na itay pimanawag di ospital. Ay gayam. Dagsarita da Romar ken Micaela. Anya? Imawag ngamin ni Micaela kanya kabayatan ti panaguray ko iti doktor. Kayat na ang makasarita ni Romar. Madanagan mo't ni Micaela no anyat napasamak iti gayam na. Kahit ko ang makita ni Alena. Ngam ang mga nutagidaksen ni Romar. Apay kumatagidaksen na. Awan mo't nagbalin a relasyon nyo kin Alena. Ay sige, Barok. Tani, awan pulos inanak. Makaturog kak itan, tanatalnan ti panunot ko. Apay ang masakitan na kanamak. Di pa nagsarita da Romar kan Micaela. Ay, tagpay lang ni Micaela. Ngam oray na wayan. Maawatak no talaga adinak maayat. Inawagan ni Micaela ti sigon akay na Edna.
gapukan ni Alena. Nagsayaatan agayam. Kita anak mutlatan. Kung nati doktor, nga agbayag kayo kin ni Bibi dito ospital. Nakapsot ka launay. Oh. Apay ngagsangsangit ka. Nasaysayhat la ko man nung natayak. Saan mo ko mga ibagaday ta? Nung natayak ko man, nawaya kayon kin Mikaela. Uri nagbaso na kitigayam ko. Namnamagan na patagkan ko anak ti anak ko. Kat ibilang nantukas po nung anak na. Sige, aginanakan. Kinsan kang agpanunot iti dakas. Girl, I need you. I need your love. Imawag idi ka itartaray da ka iti ospital, Alena. Agyaman na, tabaligi ti pan nakaoperam. Agyaman aklo na ikan kagayam. Uri nagbaso na kan ka. Saan mo apanunutan day ta? Akat, kaano arumor kayo kini baby? Diyak amo. Nakapsutak pa ilaang. Naimbagkit di na makasarsarita na. Yung marignak. Kasla saan ako ngang bayag. Saan ka kumangat sa iti kasta, Alena? Anya ka diti marikrik na? Naragragsak ni Rumar. Numatayak. Napilitan lang agdana kami. Planok pa ikiti, ano makaruan kami niti ospital. Ije lugar mi ti pagawidan mi ti anak ko. Agtulag kayo anasayaat, Alena. Waya-waya aklangan ni Rumar. Sana bali na may babainak. Kaputi kawat ti ama ni baby, itilid namin nga akina. Saan? Di mo panawan ni Romar. Gapuman laang iti anak yo. Sumandang ka nagsangit, baby. Patbat ka na kaunay ni Mami. Uray sana taapat-pat ganti amam. Pakawanan na. No sana gapu iti kinawan man akong nakam ko. Gapu ambisyosa. Saan ka kumanay tao? Saksakit ang naklaunay ta may ramraman ka na anak ko. Anya ti keta sa hunday. Apay dayta ang maleta. Naimbagta na kamakam na kami pailaan. Panahon na kan. Saan? Saan mo nga yadayo kanyak ti anak ta? Saan kami anapatidkan ka? Isa panahon na kalaan. Saan ka pumanaw? Pangasim! Palubusan na kami kumatat no nawayakan. Nugas pangarigan agkatuloyin kayong matlaan kin Mikaela. Hintong dumakkel ti anak na ibagak to sikate. Saan ka pumanaw ko na? Adya nga berdara madam no saan na kang paigawin. Daranak! Sige, ako maga! Dardarat ti bagay! Patayin na kon! Kasta ka diti kinada, kasti panagkitam kanya. Akabaalak ti pumatay? Awan ka diti riknak? Awan ka diti riknak kas masangama? Amo ka, bukod mo lang ang pagransa ka tinapatigan ka. Naskan nga madayo kami ni tenak ko. Tap naman panagnagam, agbyag ka ngawan kami. Gusto ng baby, sumaldeng ka nagsangit. No kailin mong to ti anak ta. Nawaya ka mang sarungkal kun kwa na.
Panyalakit din dahito anak tong paalan nyo kini Romar. Nasurok lang makabulan, nagdandan na kayo. Nanunot mo ka di ana imbag, dahito pangadang mo. Ti anak mo latakuman, tinangigapwam. Diyakon ka ba pa'y nanapina? Ad-adalang ang masakit anak. Kaya't ko pa'y ti agbiag po iti anak ko. Dangdang ran nakakadi ni Romar. Saan matkit di? Ngam nasaksakit ti din na panangikaskaso kanyak. Iso ana sa isayatan ng ngitid ko ti waya-waya na. Taamok. Anibig ka ilalaan ti ayatan na. Adda pagrebengan ni Romar kada kayo iti anak mo. Da kayo ti pamilya na. Pangaasiyo na napina. Saan tayo napagsaritaan pa ni Romar? Isumalagay man nakita kita agsapa, nana. Gamya ko nakasarita. Tapag isumutin na pumanaw tilogan na atricycle. Jak amaw. Nuanyat nakapampanunutan na anang panaw kini Romar. Saan nakanumutadangdang ran? Adala kiti pagsaksakitan tinak na. Amangan kunak no, maabakit din tirik nana. Pinanawan da ka no nga kina ni Romar, tapno may kan iti waya-waya. Kat mabalindan ti agsinubyan kan Mikaela. Kanya? Ngam panagkunak, saan na mapasamak da ita. Nalpasan ang nakadesisyon ti anak ko. Dandanin makalawas. Manipod impanaw ni Alena ti anak mi. Nasakit laon itinakam ko. Saan nang amo tiriknag? Akas may isang ama. May isaak nga ama. Ama karik na iti iliw iti anak ko. Kaya't ko amarik na ti anak mi. Apat-pat gaklaunay. Manipod nagpas ngay. Liniklikak ang mapasakitan tirik nana. Ang apay. Nakadakdak sa kadilauna yan. Anya nga may nanday ito'y ang pasamag. Saan lang ani Mikaela tinapasakitak kan ni Alena. Ngumuray ti mismo abagik. Girl, I need you. I need your love. Saan ko maarumbong dayto nga inaramid mo, Alena? Oray anya ti mapaspasamak. Masapul nga ibturam amin asaam. Basta saan mo kuma pinanawan ni Romar? Mikaela. Ti anak yu, ti pinanunot mo kuma. Isuhutad at dangag sagaba. Saan kami nagkasal kini Romar? Kan saan nak ngay ayatan? Ngam adda anak yu, Alena. Uray pa'y. Naskan awaya-waya ak. Tasika ti kayat na. Sika ti romba nga pilyan na. Imbisa da kami iti anak ko. Gaputa awat kasi pupuso day dya abintot. Saan to ang mapasamak day ta, Alena? Kaya't kung ngayon agsubli ak kita, naragsak kayo kini Romar.
Saan nakadya pastor ka? Kahit kayo makita iti anak ta. Mailiwak lao na yan. Sige, dumanon ka. Kas nako nakidi. Nakalukat ti rin daw mi para iti anak ta. Pagyaman naklaw na eh. Matmaturog ti anak ko. Kagapgapudak ng tatang ang nagpari iti talon. Kimutong ka. Nakalinlinak dagita matam. Idi ko mapailangan sumarong karak. Nagsakitak. Gapo iti kanayon ang panaginom ko. Di mo abuswan tabagim. Ilalaon ta sa lunat mo. Agyaman ak Alena. Kan adaman damagak. Anya dayta. Kaya't ko maamuan. Kaya't ko nga agtawd itingiwat mo. Ay ayatun nakkadi. San la amamin ano alumabas di duatawan, Mikaela. Namakininanapin na, asumangpit kagaya man. Kaslajak mauray ti dua atawan, Gilyar. Kan kaskin ka kininanang. Jakon agsubli dito balasiw taaw. Naragsak lakit din ni nanang mo. Nabayag ngayon sa ganak ti bagi. Nagparta ka nagbaliw dagiti pasamak. Katyak ni namnama. Gapu iti arapaap ko. Napukaw ko ti ayat ko. Oh. Apay nagsinnaay ka. Awan gayam. Ada kayat ko akidawan kan ka. Nadamag ko ngamin aging matang ka itilugan mo. Uwen, tapno san la atraktor ti paglugluganak. Minukuliglig. Yakmat maosa di sentro. Sa bali lang agpaiso ti bumakbak na nga. Ha? O sige nga Rodan, amangan na makasingaan. Amangan no siyak ti makasinga. Ta siyak ti mawag. Aywan gayam, nalipatak pa yan. Kapungat ay ti kaado ti pampanunuta. O sige nga Roden. Kasta pa'y. Bye. Payakas to iti marikrek na. Kaslangad at ti ili ko kini Mikaela. Dandani itan sumangput ni Mikaela. Makumikom nga ta. Tadinan masangot yung umawag. Plano ka dito agsubli di abroad kalpasan ti panagpaagas ko. Ngam, anyat na pasamak. Agyaman na. Tay manugot ka matlang agsubli kayo kini baby dito balay. Kaslada na unag apang panunutam. Malaglagip ko ni Mikaela. Dandanin sumangpet. Saan ka di atulagan niyo ti panagkasaryo? Pangaasim. Saan mo apasakit ang tiriknam? Amom asaanan ang mapasamak dito. Mapasamak no kayat yo. Nakasagana kang pabusong ikas pangarigan. Saan ko akayat ngagsubang ta? Ad dapay adyak kayat ang masakitan ka. Adula amin, agin ko kunakakit di. Jak ko man kayat am ay palagipay. Tanya pa'y tinamnama akin ni Mikaela. Nakaikad deng ako. Ang kasla ni Alena ti saan ang makalipat. Gapu iti sakit tinakang ko. Naginumag. Nakapating nga gayam iti kalsada. At damasabat ko alugan. Si kagayam ti dandani na kadinong parko, Gilyar. Pasensya ka. Nakainumak kami.
Naimaglangan na si Putak. Kastao na nervyos na Mikaela kinanapina. Mikaela, sorry. Apay namin agmaneho ka anak kainom. Ang bayamo na panunutan deta. Agpasyar kayo to kini Alena ijebalay. Ibagak to kun ko ana. Sorry manan. Mailiwak launay kan ka Alena. Arakupon ka ma. Ada dapat iliw ko kan ka. Pagyaman ako na gayam. Saan ka nagbaliw? Gayem kalata. Uray anya ti mapaspasamak. Agyaman nagkan ka Romar. Impasyar mo matlaing dagiti aginam. Gayem kayo nga kasawa. Pakawanan nagkadagiti amin na basol ko. Agyaman na ibilang nagpaila apagayam. Ada gayam ibang kakan ka, gayam. Napilitan mo't lang ni Romar ang mga kasar kanyak. Naragsakak para kada kayo atwa. Sige, ituloy tagsarsarita nga gayam. Umalati wa kiti balay da Gilier. Agkasahan da Romar kan Alena Gilier. Inawis na kakadi ni Romar iti may nakapinasyar. Wen, si kadad-ada nagsaritaan mi. Anya ti may panggap kanyak. Kastao na iti panangidayaw na kingka. Ay, sinayang nakakano. Kastala ti biyag. Dakayatan dagsangit. Naragsakak para kadakwada. Naisang sangayin ka agayam. Nalabit nga damat bidot ko. Napatag ti arapaap kanya. Saan ka nagbidot? Kanuri siya. Sana ka nagbidot no apay ngaging kita. Ay, tengka pala. Gilier. Napudno ka nga agayat. Ngum urayam anakasagan akmanen nga agayat. Pangasim ron. Di na ko mapilitan namang tutupking ka. Addan to aldaw mo kanyak, Dave. Nukunam amabut-buteng na. Nagpitot ka. Uray pa'y adot barkadam kanbaknang ka. Anya ka din mapaspasamang ka na kayo atwa. Kaya Diyo ti maipan iti opisina ti din. Saan tapay analpas? Apay Dave. Anya po ti ririyo. Sika. Inagawa ka no kinkwan. Anya? Awa matambo ka na kinawatan nyo. Apay kung mangibaga na ti kasi. Kaslakit din. Agayan ayat kayo. Puro Diyos matday di aron. Nalawag ka di pa iti panagot-utek na. Ngam no saan nga agparbang uray baknang. Tutupak ti loko. Pagustok man tapno di nakabuson. Di mo aramidin ti kasta. Saan nalaki ti apaltingan talapayag mo? Dakkel ti panagusto ng aming kinggakin. Apay nga, di mo'y naklon. Pudno nga gar-aron kanyak. Ngam sana nga agtatakon ni ti lalaki. Kan pakiayan-ayatan. Ulitak, di na ko mapilitin amang tutup king kuana ta saan ko nga atrasan. Ngam no ka ba alam arikdi kan ti riribok? Kasta ti aramidam, Dave. Aging iti ka ba alam, anak ko? Saan ka makirire? Iso matatan. Ngam nalabas nga minti naramid da yaron. Awan karbangan na amang sitar. Ken mang bilin kanya kakasya. Anak ko. Iso tadumbang nga umikay kaninida. Tadi dalang rod kayat. Binas na dalang rodin. Dahit ang arod ita. Ang mga no pakaisar-sarakam, anak ko. Di nakpagdanakan tatan. Santaklaki di asaktan. Palawas ko. Ken nakasagana ka mang ipustay ti biyag ko kapo kanida. Adayaw ti madanon ti tao ama nagpasensya. Amok tatang.
Kanang ibagbagawi na kita kanyak. Wen, anak ka. Ngim nasaktan na kung aron. Hay, san kun nga mo asaritaan? No panang salaknib iti bagim. Wen, saan ba't mabalin nga itayam latan ti bagim no saktan da ka? Ay, una. Kakaisuna asanda ka sinaksaktan. Saktan nakit din si sa bali at tao. Anya jay nadamag ko si Kanida. Nga niya, mama. Agad-adal kapaylaan si kaki din ti pagapapaan ti lalaki. Anya? Adda na kay danon kanyak. Katyak kayat dayta. Ti panagadal mo ti ipasnag mo. Taday ta adal isot kapatgan atawid mo kanyak. Kan saan lang adayta. Saan da maaga wenno matakaw. Amok dayta. Ipaspas na kumat. Nasayaat no kasta. Di kay matanagan, mama. Inspirasyon ko lang dayta. Nasayaat. Angem kasanon no agbalin at desperasyon. Dinto mapasamak ti kasta, mama. Saan ko nga ilibak kada kayo? Ay ayatak ni Dave. Kan no isot mapukaw ko. Diyak amon na niya ti pagtungpalan ti biyag ko. Makiitam. Isupay lati kunak. Awan rumba nga pagdanagan niyo, mama. Dandan niya ako nagturpos. Sa bagay mo't kiti. Urem ako na nga damabalin tayo ti biyag. Kaya't ko ti makaturpos iti kurso. Kan kaya't ko ti agtrabaho. Dayta ti kalkali kagumaklaunay. Tasi kamot lang ti mangimaton kadagiti negosyo tayo anapanawan day ti papam. When, mama? Ti kinabak nang kat mabalin ama ibus min mapukaw anak. Ngam ti adal, agtalin na edken ka tung palbiyak. Masakit tinagam ko. Kaya't ko alam masan iti arak ti sakit tinagam ko. Iti kaaddan relasyon danida kan dayjay atif. Saan kayong agdanag? Adda planok kin ko na. Balaagak pa'y maminsan. Kat no di agtungpal. Ikak iti pagnakman na. Adda kabalan mi. Baknang da papa. Ket no mabalo dakman. Makarwarak mutlaan. Takabalan dati mangala iti nalaing abogado. Agsagana dayjay atif. Saan asyak tay tao ang nalaka arumukrok ma. Ken mangawat iti pan nakapaay. Nukunak nga awan sa bali, ama katagikwakin nita. Kasta ti kayat ko ang mapasamak. Ket no kasapulan nga awan makatagikwakin nita. Mga ramidak iti pamuspusan. Girl, I need you. I need your love. Amom ni the friend. Apalan kayo launay kintib. Apay mat. Nakaragragsak kayo ato ha. Rumbang laang. Tawan mo't panggapuan mi ngagladingit. Ikararak ko amatag na yun tiragsak you, friend. Agyaman nak. Ngam kasi tinako nak.
Makapagsisina tayo man, wano agiin na dayo tayo tukal pasan ti graduation. Ta siyempre, agsapol tayo iti panggadan tayo. Saan ka amalipatan? Sana parikot day ta. At damat cellphone na pag-inawagan tayo. Wan matkit di ah. Anya nga tadag iti mapasamak iti biyag tayo, inton makaturpos tayon. Anya ti mapasamak iti biyag tayo, inton at ang trabaho, ti tunggal maysa. Anya? Ay sus, nagadayon san tinagtang ti panunot mo Lin. Unmat Anya nga tatigasat ti tunggal maysa kada tayo. Hoy! Tumagas ka pa'y! Kain ka sa kaso ron. Nagbastos ka matan. San agaputan no biya mo ni Nida ket napangas ka matan, loko. Sorry ha. Kunat mo sa nasyak tao awagam ron. Adapay nga ron sa bali a tao dito ya. No sana si ka? Hoy, kun kunamot kanya kon. Damat nagan ko. Pangas ka talaga niya. Anya nga tano disnugan ka. Awan ka po nang aramitem ni Kasta ron. Pangas ka talaga. Ay, kabayan. Ayok ka. Daytoy pa'y. Dita. Nasipaw ko ti imam. Naguram kan ron. Nasipaw ko timak. Teka, tiritirag ti imam. Anay ko, timak. Saan mo tiritiran? Masaksakitanak. Kaputabak nang kayon. Kung nambala no sino kan? Ha? Ay, anya pa'y latar aramitan nyo. Tulungan dan. Sige! Padasin nyo ti dumaruptad at damasakitan da ito. Ay, anay ko. Salbag ka. Kung nambala no sino ka? Saloy ka matlagayan. Gita ka man lain. Saan ko ang malipatan ti inaramit? Kan panang pabain na kanyak iti sango dagiti barkadak. Kinat katawaan, kan pinanawan dagiti sumang kautro a barkadak. Taawan kanumot gayam kabailak. Saan ko ang maaklon ti amin? Kas itinakunak. Aramidag amin a kabailak. Tapno maagaw ko ni Nida. Gansyak ti makaikot kan kwa na. Hello, ladies. Ron, Itulod ka, Nida. Aglugan ka ni ti Kotsek. agyaman na klangan Ron. Yung sahanan. Asidag mo ti balay mi? Uwan matron. Kan maysa, maidagas kumat na malabasak ti balayda. Saan ka man na sumamsang pitaw, Lin? Bastos kan. Pangaasim Ron. Mapan ka kumalatan iti papanam. Umaya ka di balayo, Nida. Kaya't ka akasarita. Awan ti rumba nga pagsaritaan ta, Ron. Adda, Nida. Anya, mapantan nida. Saan mo nga kaskaso na itamo ko? Ibagak ken ka, Nida. Saan ko nga ipalubos ang may salang akas kinidip ti pagtinagam. Anya? Kadyak mat ipalubos, akas kan ka ti pagtinagak. Uray siguro siksikan ti lalaki dito'y rabaw ti daga. Anya? Pahiya ka ano? Saan tapay analpas, Nida? Apay, anya ti pangpanggapang kanya ka? Ibagak mat kan karon. Matayak pa'y mo muna, sakbay nga agbaligi ka no adaman dakas sa panggap mo kanya. Gapo tabak nang kan? Pagarupam ama aramid mo latan ti kay kayat mo? Papulista kan tupay. Anya? Siya? Papulisda?
Pangas ka talaga. Sino mo't itate ang tatak ko na babae kan ka? Che, mapantan nita. Pagbasbasulan day tapangas. Oops! Uy, Ano akigtot mon, Pards? dandaninak na padalapusanan iti kotsemron. At ayaw pa'y dayta, tasaan ka mat anasagid. Pangasim, ulita. Di na kumapilitan amang tutupking ka. Oh, di padasam. Pangas kalaunay. Gaputabak nang kayo. Saan ko pa'y analipatan, ti pan nakapabain ko kadagiti barkada. Gaputi inaramid mo kanyak, Dave. Dahita ko matipanggap po mga agbalbaliw. Dula unay nga, ma'am. Awan maganap ko makisarsarita iti pangas sa kasking ka. Panawang ka man langin. Hoy! Hoy! Tagkrot ka kiti, ah. At danto aldaw mo kanyak. Uray anyang aldaw ti panagkita taron. San ka nga trasan? Girl, I need you. I need your love. Apay nga inawis nak dito restaurant. Anyang anay ko na mga ibagam. Saan ko kuman nga ibakaking ka rito eh? Nasaysayat na mo. Anya dayta. Amam, dandaninak pinadamgisan ni Ron iti kotsina ito eh. Anya? Dandani sana ko na nakapagtepel. Barumpato talaga. Kasi tikanayan ko nga ibagakan ka, Dave. Liklikam kumalahangan ni Ron. Awan maghanap mo, natutupam. Ngam, narigat mo't nagpaspasin siya aklatan. Nasakit tinakam na itinaramid mo kan kwa na itinaminsan. Kasya ti Rombang. Taknagnakam ko ma. Ngam, awan sa dayta balikas kang kwa na. Amom ka di? Idi na minsan, amagbag na kami agawi din kinilin. Sinaradengan na kami. Pilitin nakit din alumugan iti kotsena. Anya? Itulod na ka, no? Idinto talaga si Dadan ti balay mo. Ay, saan ka basta sumurot kang kwa na? Taamangan no anya taramidin na king ka. Tapanggap wak ko ma, amakikuyog kan kwa na. Jak tu pulos agtalat kan kwa na, Dave. Amangan no dakit di sa bali pampanunutin ng aramidin. Tapno matagik kwa na kalain. Nasayaat nga ron no na ibagam kanday tapno amuna. When, mama? Agan anad ka anak. Saan tayo laang nga amo no madimonyo kiti day kay aron. Kat pagaramidan na kay tidakas. Jak to'y palubos, mama. Matayak pa yung umuna. Sakbay ama ipatungpal na no at tamandakas sa gagam na. Amangan pa ikit din no agar aramat day iti may pari ta droga. Ay, dahil dati jak amo, mama. Jak mat ngamin unay kabisado tila nga tinaka-drugs. Ado ti pagilasinan. May saditan ti kasla na bartek. Ngam saan mat anak kainom iti arak wenno nabartek. Ah, May kadwa, nalabaga dagiti matana. kasla kasta ni Ron, mama. Kasla na bartek no dadtuma. Ngam awan mat malang ab nga agat arak. Dahita ti san napadpadasan nga ramiden kininita. Agbalinak lakit di ak kriminal. Uras ang nagaramidan na iti dakes. Plano dan
Unsa ka no ti mapano ni Jay Bagyo? Tahamang lukat da ka no iti branch ti negosyo da. Kasta ka di? Iso ti na istorya na kanyak iti na minsan. Saan ko lang amo no patuloyin da. Nasaya at nga rutap na maliklikan lang ti sa ero aron. Naku na amon. Barang numaawatak matiti nag-aplika ra kiti. Wow! Nagmayatan no kasta. Wen, hindi man ita ti IT personnel. Husto ka. Sakto, tinalpas mo a kurso. IT. Wen, Makastre kap kumamat iti call center ang nag-aplika rak ijay bagyo. Tapno, kanayon matlaang nagkikita tayo. Meta. Kat siguro, santumot nga tan amang reribok da aron. Plano dan sa kano ti mapano ni Jay Bagyo. Tamang lukat da kano iti branch ti negosyo da. Kasta ka di? Iso ti na istorya na kanya kiti na minsan. Saan ko lang amo no patuluyan da. Nasayaat nga rod. Tapno maliklikan na ti sa ero aniron. Naku namon. Barang numaawatak matiti nag-aplika ra kiti ay. Wow! Nagmayatan no kasta. Owan. Hindi man ita ti kurso nga IT. Eksakto, tinalpas mo a kurso. IT. Wenlin. Makastre ka kumamot iti call center ang nag-aplika ra kijay bagyo. Tapno, kanayon matlaang nagkikita tayo. Una. Kat santumot nga ta namang riribok da aron. Sapay la kumaa. Kibur nga mintay diya tao. Ngam kasi din ako nak. Saan ako mangibusan di pasensya? Kandi nakpadpadasan na dangran. Tasan ko asanod. Day, ada kamit gaya man, anak ko. Owan dadang. Nagkita kami lang kanida, hindi kandon. Uwan Graduation minton. Kit mapandan to kanumatin di bagyo. Tamang lukat da iti branch ti negosyo da. Ay, kasta ka, day. Kit agin na dayo kami. Malaksid no maawat akiti nag-aplika ra ka kumpanya di bagyo. Isu aya? Saan ko pa nga imbagbaga ka na kayo? Bagak tula ko man numaawatak. Alakid, ikararag mo anak ko. Awan datang. Kit numaawatak. Saan kayo ito nga grigrigat nga agmulay ti mani, tabako, ken mais? Ay, di nakpakadanagan, anak. Kabailak pa'y. Sa pulan ti bagay ti trabaho. Ngam na makastre ka kiti trabaho ki Jay. Iawat yun iti sa bali ti suksukay nyo. Anya? Ay, agnaedak ijay sudad. Wen. Ay, sus, sa anak anarwam iti biyag ijay, nalamin ka no ijay. May ram? Kahit kumuta mapadasan nyo ti biyag ang naginawa, tata. Agyaman nak no kasta anak ko. Ang kay kayat ko ditoy. Kaslasaan ko akabailan ti agnaed ijay. O anya, nalpasan ti graduation tayo. Anya ti planom nida. Kasi tinaybaga kidikan kan. Plano ni mamang timang lukat iti branch ti negosyo may di bagyo. Kasta ka di? Wan. Awan pa'y mat-update. Nagsaya atan. Ay, nag-aplikar mat ni Dave Ijay. Kat numaawat, ay nagmayatan. Kan maawat ka mat. San ka di? Una, agsasarak tayo matlang Ijay. Numaminsan, maburbur siya anak ka ni mama. Oh, apay. Kasla kayat na kaya dayo. Huwag no ipanaw dito eh. Apay kumama. Diyak nga rod mo. Ngam, aday tinaminsan, anadanunak idang agsarsarita kan anti-solidad. Kat siyak ti topic da. Anya? Sana kami na nagpadlaw at agos. Kan sandak matanadlaw at talaga. Anya tayo dyan saritaan da? Saan ka no akayat ni mama nga agbanag lang iti awan, ti impundar da iti day di papang.
Aniya? Saan na kano akayat akong formula ditan alalaki ti pagtinagak? Ni, anya ti kaya tasawon ni mamang mo iti dayta. Kaslang di na magusto ni Dave para kanyak. Ha? Wenlin, ngamin nakurapay da Dave. Among matay ta. Asino ko matikayat na? Ni Ron? Sus, isagsagbak mo ti bagim iti dayjay. Saan, Lin? Urean niya mati mapasamak. Nintulat ta Dave ti ayatek. Final ti flano kon iha. Umakarta pa ilang ijay bagyo. Tamatulo yun ti lukatak abrans ti negosyo tayo ijay. Ket kayat ko asikat ti mangi-manage. Sige, mama. No pa'y dito'y men, dito'y kandon ti asikaswag. Bumiro kak itital ka ta doatan tumatla ang agindag ijay. Sige, da kaya di makamo, mama. Ipatag mo dagito'y anegosyo anak. Ta kakaasi kami idi anang ipundar kan papam. Awan pagdanagan nyo. Total, nakaturpos ka mati ti college. No pa saan ako nektado unay iti kursom ti negosyo. Saan na parikot dayta, mamang? Nalakala nga suruan dayta. Iso nga ron nga idi pa'y plano kon ti manglukat iti Baguio branch ti negosyo tayo. Napintas dayta, mamang. Ala nga ron, isaganam ti bagim. Tamay sa kadagito'y nga aldaw ket agpabagyo ta. Kita agtipan na kay sagana ti opisina ken ti inauguration na. Okay, mama. Rugyak nga rin ti mangirubot ka dagiti itugot ko. Girl, I need you. I need your love. Manulang aldaw, asan ka nakita? Manipod graduation tayo. May iliwa ko rin ka. Unay, daytan. Kasanod nung madayo akin ka. E di nakarkaron tumanan. Isungarod ngayon baga nga kita ta dito isu kita restaurant. Tagpakadakin ka. Personal, nagpakadakin ka, Dave. Agpakata? Wan. Agpabagyo kami kin ni Mama Inton bigat. Okay. Ngamsan ka aglidliday. Bagyo laang mat. Kan adamat cellphone. Wan matkitiya. Wan gayam. Kumusta mo ti application mo iti Bagyo? Nalpasin ti online interview. Turay klangan ti awag da for face-to-face interview. Oh, di mayat. No, takaasi ti hapo. Umay kamot lagaya mi di Bagyo. Sapay lo kumata maawata. Kararag mo Una, awagan naktungarod na makadanon ka niya. Uwan mat di kagdanag. Itad ko kan ka ti address mi ijay. Ngam, okay nga talaan ken mamam. Uwan mat. Ngamin, amumutan ti status mi tibiyag. Saan kami akas kada kayo nga da mabalin na? Apay akas ta tilangam asimang pa si ka, Dave. Awan datang. Awan ko na. Nagunag mo ta sinaay mo. Kunag mano kunam nga agkita kayo kinida akayan ayat mo. Awan datang. Nakita kami. Ada ka di parikot yaw. Awan mo't di. Ngam pumanaw dan iti lugar tayo. Ket saan kami to na basta makapagkita. Apay, sa dino ay ati papananda. Agpapagyudan ken mamana. Ay asidagmit lagayam. Manglukat da kano nga miniti branch ti negosyo da. Day talakit din ti pagparparikotam.
Nagasideg ti bagyo manipod dito'y probinsya tayaw. Wan matkiti saan na kaskalakahan na ngagkita kami. Kaya't anya nga raw, talaga akas tanak. Kan adamot cellphone yaw. Wan matkiti Insan ay ako na mga adamot application mo, iti may sa akumpanya di sudad ti Bagyaw. At datata, may sapay radio station na. Oh, mitlagayam. Awan rumbeng apagdanagam, takanayon kayong tumutlaang agkita. Nagsarak kayo pa ilang, kundi? Wan mama, nagpakaadakmat kan kwa na ay ti personal. Naskan ka di pa nga naramid mo ti kasta. Adamot cellphone na paginawagan niyo. Sa bali lang iti cellphone. Talaga ka di ngay ayatem na iya pobre. Mamang, apay akas tamat nanti ko na ayo. Puno man. Ngam, ori kas ano, naisakad ni Mang Tasyo ti panagadal na. Ngam, makastrek matlang ata iti trabaho. Narigat ti sumrak ita nga uray nakaturpos ka. Kinapudno na mama, into next week kanon san ti final interview na iti nag-applyan na. Anya? Huwin mamang, may saka na radio station ti nag-aplikaran na iti Bagyo. Ha? Ijay Bagyo kunap? Huwin mamang. Kunaklakit din nung. Noon niya mama. Awan, lipato mon tinakunak. Kumusta kan, Lin? Mayat-mat. Sino ti kadom nga may dito'y kandon? Kadom ka din ni Nida? Saan? Awanan ni Nida dito'y kanton. Anya? Wan. Sa dino ti makaranda? Sorry, saan ko may bagakan ka? Saan ko akayat akaguranak ni Nida? Anya ko matidakas na namamak? Saan nangarot akayat? Anya matan. Dakas launa yan amaamuan ti sa bali. Agtungtong palaklaan. Saan na akayat amaamuan ti sa bali nang runagan ka? Anya? Nalabas mo't daytan? Saan ka kumamasair? Ngam di na kayat ariribukang pailaan. Ay, kit ni Dave. Agkit kita kayo pa'y? Nabayagasan kami na nagkita. Maudin day di graduation tayo. Kasta ka di? Kan pumanaw mo tan dito'y probinsya tayo. Numaawat itinagaplikaran na akumpanya iti Bagyo. Anya? Ijay nga agtrabaho? Girl, I need you. I need your love. Kasta, agda kayo dito Bagyo, gaya? Juan, pasensya ka na, tas ang anak-anak kaawakan ka. No problem. Maawatak mat. Siyempre, agisin pa kayo pa dita pag naadan nyo. Juan, kanamom, jak ni namnama. Ang daghan nagatang ni mama dito'y a house and lot. Anya? Ay, wow! Sana all! Di, agnaad kayo at talaga ditan? Juan, saan ko nga mo? Amom, inla ko na gamit man sa property mi di tayo logos. Kat iso ti ay ninayonan ng gatang dito eh. Bagyo girl kanto nga roden Anyan day sa ako na, Bagyo girl? Oo naman. O anya, kumusta mo application mo dito eh? Next week, agpabagyo ak for final interview. Amang ag-training ak. Wow! Anong sakpay lang ti call center agent?
Bayat nga agsapulak iti sa bali, mastre ka. Mayat mat, napintas mo ti call center a pagtrabahuan. Ado, dito'y Bagyo. Uwan nga, Rod. Awan gayam. Nagkita kami ken Ron ni Jay Candon idi na minsan. Okay? Kumusta mo tayo, Jay? Nagdamdamag, may papankan ka. Nakunak nga awan kayo dito yan. Kasta ka di? Ngem saan ka nga agdanag, ta saan ko nga imbagang, makar kayo di ta Bagyo. Agyaman na ka. Numabalin, talaga agak kaya ta nariribugan na kay Jay. Amok Nasakit tinakam na, ta saan ko nga imbaga. Anya kumamati pagsakitan tinakam na. Awanen, ti bibiyang kupay iti dayja at tao. Huwag Sige, friend. Awagan kanto na makaumayak di ta, tagkita ta. Okay. Bye! Bye, friend! Kumakit. Makastrikak mo, tinagaplikar. Tapno, agkikita kami matla kanain kadanida kan oray ni Dave. Agpabagyo ka, Anton, bigat ko na, anak. Wan datang, final interview. Ala, kasyan nakakumati Diyos. Agad sapay ko matamaawat ka. Wan datang, ananusak pa'y langit yahay. Pagsapsapula kiti sa bali. No napintas lakit, day. Apay nga agsapul ka pa'y laang iti sa balay. Depende, no, kasano kadakal ti sweldo yahay. Sa bagay mo't kiti, Ken pangalakit experience ko. Tandari ka tagsapol iti trabaho. Nang runa kada kami anyo graduate. Day talaag. Untang, ta kadwan na pag-aplikaram, kadamagan da no da experience mo. Natural lang, ano ka turturpos mo. Awan pa'y experience mo. Puno day ta. Ngam kasta dagiti kaadwan na pag-aplikaran. Damagan da ka na yun, no dan experience mo. Kitaan man laang. Anya nga ta nakigdot da. Nagsasarak kami ije Bagyo. Saan daanam naman asyak ti binilin ni Papa. Amang kita iti Bagyo France ti negosyo mi. A construction and hardware supply. Ay, wan. Sana konektado iti nailipas ko a kurso. Angam, awan parikot. Husto ni Papa. Panawanan nga agtrabaho ak para iti masakbayak. Tano sa anak nagtrabaho. Tangay nalpasak matan. Awan kwartak. Tadi na kon ikan apulos. Kat titarawid-widek ang negosyo. Iso ti pan nakatawid ko. Kan panawanan. Tapno agbalbaliwak. Ay, inton bigat. Agluasa kon nga agpabagyo. Ket rogya kon timang balbaliw iti biyak ko. Hangam ninida. Ay, nalagip ko manan. Agkita kami pa'y nga ta. Un friend, agpabagyo ak no bigat para iti final interview. Good! O sige, awagan naktulang no sa dinutayan mo. Kagsabat ta.
One friend. Good luck at interview na bigat, friend. Agkararag ka. One friend. Good ni Dave Gayam. Nagpabagyo ka din? Wansa. Kastamat ti ko na nakanyak. Ala, agkikita tayo nga rod. Ano kasta? Wan. Sige friend. See you soon. Kasta pa nga rod. Bye. Bye. Wow! Oray, kasano? Agkikita kami matlaing kadanida kin Dave. Kat neron, anya nga dapat ti update kan kuana.